manya mbagira ngo nkankore simwe ngwakasa hekiriba amaguru gayataki gayatesano nani ko cyo omwishomero assume no shobesa mathematics ni shobesa English kuwabo ryaho washanga umugasi yawe time yawe ngiyo ni shobesa mathematics ukakora ki ko umukazo rya nore before namera atakabere impye no ka ryo muntu na struggling nkabandi rakano ndo kubaho yes ati yija yabo wamani bwanyuma nanye tashe naba MP no shanga hine binda kozeri emyane keji ni nono genda baboje ko nono bwenda PDM keji nono genda katabare ogaje tingugenda ngo ngamwe naro kama kwaki hata yatsenkanye namara ku PDM bantera ko naba MP nabachi hata mutana kuja atadari sokatwara PDM ni wewe ubona or minister ni ko cyo kurebera so kurigero ko mukazi kwabe nagamba ngabasaba kubagari y'amazuma ninga bije bisho ya negera ngo abira kuje batambure bonka abajungu batambure bonka bwe norango hati kuba kikaga cyazamwe ecyo kushorora abantu abagaro babo cyabaguma mushagama cyo kigo mushagama tikargamu ikide cyagira ahantu kuciyaho twari imyaka 5 ya 500 bras so nangu South Africa kachirum anagana gamengo ebutwino mu Africa ni bingi hata byona nibiretwa gap ebyo neza ha mworo na numugiga ubworo gap eryo ne bampango yes abarebita abarungi mwe bari mununga gumana mutureba ezande berabiri na mwenda byo kwezi kwa mushanju ukwezi tuyo ntukwendera ntugenda mpora ntugeza kwendera kandi nibinje byo kwani bigendo mu misho omunyanga gite mwe bitugambaho nangwa na mununga nensi yona erizoba natayisa munywano witu munywano wabingi okutucha kuba tuyinaha kuba kweta Darius umusheshe gwankore Darius yabantu mu kamera bakureho aho kufutereba mwena nimba akora aho ntumuriye mutamuru buhoro yes tinkamanya uninka ina nkeno manya hatikazo globalization wano eza kamera ziri aha hatu norebwe siyona so mbwe no munsi yona abari mbatereba nimbebaza mukore cyamani niko wabakora hose ubwo Darius kan program yitu nene kuchibwaho aba enande muri real estate twina bankora and beyond events n'izindi companies nyinje tukora nazo kandi yo ntishitambuzaha ntuba tujyawa muso garden zeze nozirebo ta garden tanu waboji to kuzo kuzinyirire garden zununji mbatekaje buri kimwe cyo nakasoda ko kufukira ninga kunda ni cyangwa ni imbere bo mbosero unyama ntango nabo kunda ibyanyashe kugera nabyo ni mari mbihingurumu ajyo ne jya Joero niwe Joero no mayabituwe Joero ko Joero kurwa paranya bukungu Joero ni manu muntu wa manu mu bukungu no stakeholders kanu vice chairman wa NRM mu rwanya bukungu akesimba bamutera karoro nyererwa kwa to muhanda rwa kwa to musenda bajya mu cyo stuwa barana konkarukaru rima bakazubunga abakazi babantu zo mugungwe nabashatka maha nanyinga mahana konga agasinga tuntukorana abanyano bit Bright AB no mweshongo ziranga no mu Western aha da producer Faizo hati Darius amakuru ni mingi konka ntubanza karuka rero C1 uko witu munyano wanje meya ndebera ishembere bandage ntaje ntakaruka rero C1 then harose zimbende maho muri singiro hihaha obeno reba abantu abana babene bargo batera karuru mu polling station eje biruka ngatkatize katero mu ndijo abantu beshangire mu register habe harimo ibintu bingi nozigamba wache shongezi Darius waza cha register obutaza mu register aho muteshanga nacho rabanya Uganda baru wiki mbakura uzombi ndasha ya muheru gonka karunka tanka kare babeta mwihandikise abantu babora mwati cingo kora nkendanga muntu bakiyata bakupikinga endanga muntu zo bayanga mbojangwa nazo zona zijwire hata no mu Uganda uko buzo umuntu nombuza ati rwa sereje kashika wese kuhandika kutare handikise ningora naja ndiye muswaga tafutera mukamhandika takorofayinga haze chikundi koko jike aro display ya register mbaka bajotora bajangwa bine concert zeze neze muzigambe bashanga zikire bakwihamo bashanga umuzikire bakwerekamo konka kujya ko kutakigambere aha muherwa byona ahizo bari akaruru iyo muntu yari mu register wena natera karuru iteka turukwikiza kumuyemesha hejo hatu koga rushanga abandakaru kabe babifike kukorobwe bakwenda babikorasha
cyo ni nangwa karoro taro muntu kwari wasenga yija ngwanga kumuhandika hatebyo weakness zita ngabantu menu ya electoral commission herself aha mwana herself ko kitwa abantu nito kizuba to kwikiriza ngo harimo abamwe abakozi bayo abatakorera amateka yes no baramu abo kusangura abantu mu register ko gace ruya eminone minji no shanga isebizo byayo weaknesses zitunga abantu zumwe naye inezayo ngani twe nkitwa abantu abanyarwanda nito twine weaknesses nakwetegereza wari mununga Darius mwe wanyu kagenzireje akaruru tina bagu abatire shitomi katora bweno akaruki ne byako okay akaruki ka friend fair because you need believing ngo akarutu massage no jimanya massage no maya ayota massage kugorora ugashemererwa hata kitu cyona kwa wagira ngo kitu turi mu competition turi mu kwaya hayana nebe competition nateka kuzama ibigumire nateka kuzama ki so hineka bire fair hineka tabire fair namonyo nganya hinterire akaruka bire fair chairman wo yasinga abantu bargahoje bona bamazurwe yes no basinya batine shonga ahinji tayirukira gumireho yayangana ayihangine babona kakigwa roho nyabwo ngo ahinji akaruka kabaka friend kabeka friend fe kureka hina ahibarwana mukazabihendeka manyaki bayeta abantu futera karurumanya umugare ko mugongo abantu bakazara bagenda barangira roho mene nazakasharubare okubara harosere mu bageta shasha habarakasikaze kisime nanumushinja ndokufta hati bakaruka kaguma chumwe abagiga bakazamu ngora atakajiyemu bihange bikoga agasigaza kayanga mwe barangaza musinga na dofita ngo tubakumanya hato yatoriye ngo bagoriye jatyo yabora yayijede barangira ukoze iki barangira so ngo kainda ngo akaruru ekikora mherwa byona numangu ito witu just omusere ahinanye bakweta kisirira bateriyo n'amasasi najant kunga shamasasi ga muizi gugara ati nyonje kuchondoza mukaruraka kawana chumwe minte bindebiri ito abantu baburijo aho mu cyaro twine shonga tugize problem emwe tuwajara elite class abarukwenda ba dominating na nabe bimbeza bari munka ba MP oshangana namwe influencing because MP na yenda a dominating buri cyaro yabe rwampara brantu hagera kwe hine na groupe kujangu tora dominating nitontwena twereki dominating rero neitaka ruka wanu kasi harengoro otigo ntuzaho akaruka wanu katera masasi imagine tuzamusente zona because kakabakatajana shonga so abaryo mbashisha karuka wanu n'abantu abaryo mbende byabo abantu bahango nubo abaferabo nubo baryo mbashisha karuka wanu hatkango buze stamp bare chairman si wan na from twaro bantu baza kubatari 10 okay ka bategari 10 koko cheko no tamusente zona no ito muntu no tera abantu no korachi no rangu ejo power struggle eyabanta bahangu abakuronde byabo nibo bari no batahasi mbera mu Uganda buri muntu na dominating hariho ukugira ati nyena kwate parshege menya najase babanje yarga pashi hariho kurwanda gombora hariho ori kurwandishaza hata abantu ababa kwa kwegita batuma karukitu kataba ko buri ganza kaza meshagama kaza membundu because yo manyango akaruko ne kasiskiri abantu abantu bateye kone makwaki omanya nkamye bakwata invisible hand waza chondoza harimo mukono gomuntu muhango oryo naye negeza ki entarezo koka akaruko nakakatara mukono go wenu solution kabe hakubasa kuyamba mu conflicts inkeze zijira sire bacyaro nibo mukiye kwemanya obutekereza ukubarwanisa kumurikize babarwanisa bari bagiga mbaza barwanisa imwe musigene mwangana bamara bazembara kwa musi aha kwa musi mutano wabwoji batanke kwenywira baza sausage zabo baza nyama zabo baza kabia kokanyo bansige harya nyabwungo hacyaro ndukurwanagana ndiyo mumparana so imabanda baburijo babihe mumparana bari mununga Darius hareshonge nije yitwe tugambaho corruption minister bara mu corruption ni munywano we na mere bari no bagwana sana bazaburi hamwe nangwa nandukwijanye ne TV nabarebaho bakijyo muri Masaka konka hinaho bashyire kandi hagira warumireza minister mutahiwe na mere atoka twara umwana gwiti washashura nangwana abantu shango na mere amusavingira no kuzo mukoti no kigambaho cyo statement no gira amazima ninga niwe nuraye ko kusibaho umuntu amatugeme niba sako 50-50 koko umukazo yari noreba before namera atakabere MP no ka ari umuntu na struggling nkabandi nakano ndo kubaho yes ati yija yabo amani bwanyuma nanye tashe naba MP noshanga hine binda kozeri imyane keje niyo nono genda
baboje ko nono bwenda PDM kaje nono ugenda katabare ohoje tingugenda ngo ngamwe naro kama kwachi hata yatsenkanye namara ku PDM bantego naba MP nabachi hata mutana kuja atadari soka twara PDM ni wewe ubona ori minister ni kuje kurebera so kurigero ko mukazi kwabe nagamba ngabasaba kubagariya amazuma ninga bije bisho ya gutwiro bwirobwe ko kata kumanya ngo araba MP ubundi arabachi araba minister uriyo be namugambira abe nareba uriyo nguwankaye because uriyo abe namwereka ati nyenda oyere adiyo oyizire kurwana oyezere oyize kurwana senguzi norangu ayino okwa mwike ninje echo masawuni torch upright actually batire namere technically hata nora njana ningambira ngo ba mafiya no bafutaka ku Rwanda because ba mafiya mu Uganda abashoma kureba aba bini Rwanda bayenda bawe umutumira hata ko Rwanda barabero umuntu mafiya ndisho nakutera akwankareba no huko mukazo na Rwanda senguzi iziti bamjemerire aho naho nkareba bataka kudivate ngo bwirobwe oye nayibembera kachiko karandi commission karandi tribe bamugemerire ngo budget yakozise ngo yabe yamani hata bataka kumbara ekikumasa bari abashoma bamataka baka batanje kudivatinga abantu kubihateshone yamataka bakeka ngo muna Rwanda hati ainenguzi yakwese zona hata no baba abanyandebira aho kubarjira mu gihe ndebire aho uba kwasoro ari chairman wacho mu ya PDM yaza kuterera kasorori ati no naranamere naye chachwana tima ka video karebire ha yes ati yabuza basagama na minister hata haza kwa meza abi because taro muntu no odine korira bara mna namere hata ba mafia uri mbabara buri muntu we naza kwa engeze from today tia chigambera bona mbakwato corruption scandals shanga bataka kubuza bara mu buvuga bwiyaye ore ngo myaka etane wire yokakorechi o myaka etane ka percent zaba yusi twasya akuba umuntu nakurondora mpaka akubuza budget akusya aishongora cyese shongora cyatino kiriro munso ngo munso no mwigutina kirire hati muna Rwanda niyo bakora ngo utashirire amnaza kurwa utashirire baba musisore naza gwana so musisi baba afutera however macho mu Uganda tikumanyo oba Africa kabeta hata bakaja ngo Africa age environment yite 8 kaga ekozero corruption mweno abira guju naturally age kote ya Africa turu corrupt kandi abajungu bo tubine corruption no ye hakiri njero kureba mbajango bahara butari corruption ye almost agazu ko kanaga mahanga ka bahabaga habereka kaza mu Africa iza Tunisia iza Morocco iza Algeria za Libya atkanazo hari corruption kandi bari baharabu kuri batire corruption icyo masango ecyaje baretire ndetse ya Africa yaje environment Africa je batwira mweje nibikise ninja kuri so bajyo munsi honorable doctor minister wa health azateja health mu bindekere ngiye handoringira minister no kigamba hoki yes bari munsi aha mwashikire indeed hati die musoga no basako let's oringa staff no shumesa bakireba nyowe ni utya reve mutu yatya shumesa tor deputy echamani ni mani ngo wa wiki nyowe ishikire kwija kufutahera omu subject yo kubuza performance kuremeraho ikintu rangu cyakikoze iki bariko munsi ni minister di wa heres baramu ni minister wa local government bona bashar sistins iwe baramu ndujota omu office yanje ku supervisinga ndubingana niwe who are you nene hati barambane beda supervising ejeno ndabamwongera arwanka baramu bache komeza wa IGG nda kubatahiriza ningashi bache kuhangwa akachiko president akano ya mu appointing ngakora akachiko katu ku parliament ngakanta corruption na president yana nagahango ngakana kama ko aboreba hata ko nori president sha hejo no banno chiroria ongato kwemera ro minister no ya minister ngwijo omu office yanje kuba supervisor wanje kanto yatwingane who are you nanye war batomo office yanje baram the minister ni kubinga kenkoko toko batai toka so but go is right yes who are you baram kuzomo office yanje twingana baram the minister wa local government baram ashekwa na shares kan bajangu na yejo ashekwa na vanano kana tuachura ngwirese kana te ikazeta wachireba
ni maisa amagwaro ragamwe gajyo mu district konka manya gar direct supervisor gacheko nga supervising wa minister ya health mbeno harimu bambe ne bitanda mbabisha babaram kanjani ba proving na district of course district ninga proving manya separation of powers manya ha district haro DHO wachireba hadi DHO na reporting wa dana twine o minister ya health wachireba so ejiti mbushati o minister ya let's say ya health tarmo orukuba nakurra ariko aringa o economics nabara mbabari mbene chimasa ngwazo o abariya tubikushana so baramu aine kwikiza ngo minister of government ndeka kore mu kwasuru ngana tutachikuje o minister yanje chimasa ngo bankoro ntona ni kwece koreberaho kabantu abwenci bari no bagira ngo mbureke baramagwana senguzi nabatakumanya amateka manya mbagira ngo nkankore simwe ngwakasa hekiriba amaguru gayataki gaya tesano nani kuce ko omwishomero assume no shobesa mathematics ni shobesa english kuwabo ryaho washanga umugasi yawe timer yawe ngiyo ni shobesa mathematics ukakora ki tinkuraje now ngiyo kuna minister wa health baramujo o minister yanje ngiyo nimba njero minister mwenu hariho power wanguza hariho power asibara mwe nanda kuba buri kimwe cyona ni fountain of honor manje fountain of honor president nuwa navana ministry zone wachireba kokati kora o ministry o ministry neji o minister wa local government echawe nchikomangai nichikomaho wachireba tokubasa kwetera atazo mugengu butata azo mungu teze esquatine nawe wachireba za district kokaro eza central government wachireba so baramu ayenze ko cyona ayenze kwa minister wa health yenda kwa minister wa education yenda kwa minister wa science and technology mbeno tubukora biona toka bukora biona mukorogumu so nindangu barameje mu ne bugambo ya Darius nindangu barameje mu yakora kwenda kwa senguzi nyona anisha president ampezo bwa IGG nubwo naro kuzabara muhona kubabara kana kwenda kwa IGG twakora atyo IGG no kora report kana no koragana na system ngacireba hata nabo tokira guruka no rebaho need wano habara government no rebaho need yo creating akachiko kakahidin sabara akedi sabara dena kaba supervisor wa akaba rolo supervisor atecho ndikumbasa kana enkora kora nabo yakora nabwo naremo because ngana game ngwense ni system tokumasa kwa inishomero already master niyo kwenda kuchebara mirukadi niyo kwenda koromo otayera niyo kwenda koromo otakininga toyi toka basa wachireba noteka kubagariza pawazi kara basa Darius takubasa kubasa kureka nokushisha tumasa ngo hinebera yangi ninga umwe kubakura yakwata bakuri yahati batanka kurundo kubarakore budget no kashitganari yecho ihangarara hango ngana kwece korebero bara mu kwenda kubara amashomero kumanya emizumero mu yabaji yachi taraje basi because umushomero abashomero omuhangari yona wazaga gita ngakwata miliyoni mwene gona akaga heza konkamanya yatahembera bara bakubikorana basatini hati yaba air system wacireba district okaze echo kubanza inkora ya baram neza kwikeninga obukiko bundi kutwe twine minister ya kutwe twine akachiko ka IGJ wacireba baram banko wakoragana nako echo masangu korcho noza washanga harumusikano zomu kibasa kachiko twakozeje nakachiko washanga twakozeje nako karinga ngo tabarza chi ukwate IGJ mushango wa actually wabana kwesa stations to kuhendeka koka wajangwa yikore no hendeka no betabona obabuza kateje shaba kaye babuza bakuvunaniza ubwo ngo nabana baramu ninza mu region corruption here nyingi ni kwata office ya IGG ninza Arno Boma IGG ni mkwata chumasa tokozera chi tokoze murmu ninza omu district singa corruption scandals nyingi ni kwata kawo ni kwata na RDC nimba gataro omuchome abantu bagarcha abarije ni bakoraje abije bakoraje onki wajanga baramo yegera mu district for tumuru munguzi muryo mbindi ninga baryo mbenda kamera ninga baryo mbenda baba discussing on that Jude Darius I'm telling you amakora kano mayangu mbeni ndebaho Kenya Alberto Joan ngo bakamwitira umuchome bomushango gujyo mukoti polisi yagira ngo yekakereminga ngo akatera umutwe akisika ubwo ngo akahandikira ari deputy mwenu wa police deputy IG wati abagoro bari second in command mu police
umushaba bamwita mwe n'abashabona bajye umucome footage camera bakadiritinga bija bagira retrievinga nareba Kenya bari serious yangu ni power yani ubugira ki nara Kenya boka bari serious umukutamateko umunkora ati Kenya eshongejo no jigamba ukina nayo go yisugwe abwa mahurire nkaga gutuko baturimo twaza mu East Africa Kenya nentanso mpango amahanga gutwina na wara system yakarurukawo actually Kenya akaruka ikara open bamba kabarensi yona nchokora wafura chebokato akahwiri akaoja tuburu muntu rumihanga ayino sakora tayise yakabara wachireba iyo byo rabari iyo oyine byawe byamchenye byitu yo tugambire nchokora mwana mbano iyo jya gonanka yabara baze kumbuza ibyo tibyereka kwati udenga kabaye tayise taye hari bakujireba tayine shoga nawo ndebitoge byana rubara buto bakubuza ngwakwachi so Kenya system hino kwa however much iriyo Africa Africa ero tendo obwayo mwenu hati ikintu nyoburuze umuto gutera hanze mwe manya Africa arobigambe tukakushobera akaromusha akaba nazana impaka uwo murema izabarema kamwita Oscar Pistorius akarwa South Africa mwena kayine girlfriend we bakumwita bari steam camp kebyo zina bigumiri atakana kora TV so akaye ikintu cha Valentine bajero ubutikirizana at Oscar Pistorius yamperisasi yamwita umukazi wo yafa ngoro mukaza garse rebu umuhango of course abantu ba TV bari abamani babi nizina kuyabati zina akana afya noko ngaba neba bahora matongana beno Oscar Pistorius akaza omukoti yabuza ngo kumtisa tingara mutera ngo kara mutera tingara yama narota ngo bastahira atini hembunu kwaje futera nashanga nakoresho be natero ko twaje algum tunabona naba hona shwarota wasimuka wihaye mundu ubuzima mwerati byona byabuzabuza akaro nje president wasasa kakamwita zuma akasese bantu mukodo wakwa no mukazi ngashi mkwambaze mukecheza siri nacha turamaze mkwana ni kwangaho naho nanaba watro yobuza omuntu yese bakagonda kidongo yafa umuchome cha polisi umuchome cha government cha polisi ate ni nyebuza we akagonda hata automatically taruza kubuza norangwira abamugurire umuntu akamugurira basaka bamwitiriyo cyo agariye abantu bari bari confirming ngo mukoto waza kora no doubt kundebera ka video footage yako naramba saba hino batese no nkabase bagenzube bakwato mutugo bakaguhonda bakakaraza kikonga taro ekitu kigumira umunsomo ekigo ncho banamana abantu bamwe ngo gamba amazuma njokora abantu umunsomo bamwe nistina amazuma akuti ntumanya amazuma mu Africa ekiga kumanisa no gamba amazuma ngakwitsa ko karango ecyaba handike icyo saba cyaba kwasoro cyamkwasoro kurigera kano reba nasaya mkwase yamugamba mushonga za corruption reba ngwakamugamba mushonga za corruption karamamba jango East Africa yona polisi ya Kenya niyo kusiye kuyunguzi yenguze yamweni ikanga so norangu agirya amazima nabasako yabira ayine corruption scandals nyinji kandi yarebere ogwe polisi yarebere corruption scandals ayine yakuhura nakujurira ariko ntazitakura munonga nasaba yabayine corruption scandals nyinji akamanya atakabwiye umuryenzi cyobwa abantu yafa eziga zitakimukire because zasabwe mukaze yadebuzu kusinga mwene nyobwe kanyi togo ekizo ngire cyumwe kugira ngo atakure bingi ngire uzibigana cyobwe ngira cyumwe umuntu nakumara uri kusubmitinga wagamba South Africa president wa South Africa yatanje tubashamwe mutuyambe mugaruko mu South Africa tukore hamwe ibintu byamushobiye abantu nibambuza uko hunamibwe cyo president habijyo nabakuza kubaho ntakimanya ngo tubashe garakayo cyo kubanza South Africa ikagira mu umuzumu gwa genocide gwa apeside no manya apeside ikaba negera ngo abiraguje batambure bonka abajungu batambure bonka bwe norango hati kuba kikaga cyazamwe ecyo kushorora abantu abagaro babo cyabaguma mushagama cyo kigo mushagama tikargamu ikide cyagira ahantu kuciyaho twari myaka 5 ya 500 bras so nangu South Africa kachirum anagana gamengo ebutwino mu Africa nibinji hade byona nibirotwa gap ebyo neza ha mworo na numugiga ndiye ubworo muri gap erige neba mpango ande kintu twino cyugwana sama Africa mu mahanga gitaga nako mu Uganda no zo mu supermarket
urumwe yagura mugate 5 ureba yagura blue band ureba yagura zesta agita hoki ibyo namwe konka ro muntu utarashobora gacyacuro and indeed yo ninja kwa research norabango ombugonje ahafite ebere ya 10 hato ro muntu nayishengereza to atembe takubya 10 nagushengereza ndaro uro muntu nayishengereza baza kunaba yatarwine ko ba round aho ya round aho zakiyanja nyona nimbareba ati chikwereka ki ngo hino muna wandi takubya 10 byibanja ndibasa no kumbura nango yarekwe ko karuhogu wabage nkoko ainenya mayende ainenya muzimero omkaini kabufe bachireba hati chikwereka ki ubwo gap yagumaho hata barya urukwa yararakwe nateteka ngo yararakwe abo kugira ngo harwe muhindi nateteka ngo yararakwe abo kugira ngo umunyego rufite wa South Africa ebi yarya nuyakuwe nakora ki nuyakuwe nabi gap yabe kiruho abantu baza kwitana abantu baza kurwanagana South Africa tubarahwe so abembeze kibine gukora iki ni cabara na Uganda ihanga ryo nakwebisaho nora Uganda twin advisors eco kikanga hata advisors abtwine nabo kubiha nabo kusiya mbatenda bembezi nyuma y'icyo kundama tukakubana kecerabo mweno rahanga oruki kora abantu akushora ko bone mwembezo ware bano mutenda umanye ngombezo no bawamwita nganyo nimba advice yemwe Uganda na munonga namahanga ga Africa ga South Africa first batakaje mtekenoloji bikora bagamba batakaje manyambya bubu batakaje mbyaki yanga kwebisa numbaza muje byokurya food crisis mugitere ejo baza mugitere ebra wakireba ihanga kuri kugira ibyo kurya buri kintu cyona actually research yereka ngo ihanga ryo nirigine na food abantu bakaza sit kwesharinga njye rwo rero mahanga gabaharabu ahabwa nca za Libya za ngayona abantu baza sit za Tunisia kwiho government no shanga ngo bikuriye bine ebicweka 9 na 8 mbadi peninja ahabikuri bine uzayinengano hatko kwa tengano wajongeze bei umuntu arangu yafu ko kati to migana no shanga ngo kwakure mamuhogo ozabitakuri hamita ko ozabitoki emurzanzo ozamuceri omuceri gwanu gwaho ozabiyose twine biyoni twina gahunga wakireba hate bya twine nemboga zaburijo greens twine kitindi no gito mucyaro nozo mutashigwa muntu no shora madodo no girya shana amwa bwinazi so Uganda ko kan eshaheje ni ndamu nitwe tujyo ntubari byo kuri mana president ro bwagira ngo aro bwagambaho ngo monseza hero nkaburaya ngo nofa wote woje musiru no if you are foolish you die sikuda kizo oze kubuza cause you will be there uburecho kujya kashi no riye to kubasa kuri so how do you advise so omigana jana ingamba hati bongereza one day ikaba el super power icyo abantu nyuma kuchumanya ubwetera Napoleon ishi bwajuho yabihe gwa super power ni Germany na Germany one day ke super power naye bagiye cyuma mushoboza zifite imihanga ry'aba super power numbanza muje byo kurya bukumara njokora America magamba ngo nibi kurya nerisana n'amahanga gandi kumukuje ibyo kurya hatubansa ngo tumuza kweshengereza wakireba ihangeri twantu bashabase bana banyabo mutibi kurya aha mushoro mucemwe nkebyo hatwa mbine mwaje ibyo kurya ihanga ryo ryo nkomunda mubaza mbasefu akaba kugira ngo America yine nabantu abere kurisa ibyo kurya bine myanya eyabana ku ukamanya ngo nabyashoba noza kuza horye wakireba kugito studio so nito Uganda deka agriculture tugerebe nka period aho ngakigamba abagiga ngane already amabagiga bena kunyita hari cyaje cyikwagira icyaje cyamataka bateka kwanta muntu oyinita irite cyo gukora bakarumuyo wakireba because umuntu ayitaka ngamba rayona rukomere turi umuntu nguziryaho turi umuki byona tukaje bikurya nesteka kwesa irrigation ibyo manya turinda kajora karagwe tubyari ebyase gabargo kare muko kwesa irrigation tukaje ebyo kurya na nebindi byabusha ebintu tukabe naba ebintu tukabyeshegura hati twatwaje ebyo kurya ebindi nibikora ki ebindi byeta so South Africa ekigo giteganisa hati food crisis na yakoze ki na yeriyo omuntu ko bayigusi eshaheje na wamgambire uzubu ko kana bayigusi yarusha nko mwazonari hati njumuheza namagezi obutabaho press corona plan zindi ko kawashanga ngo ensabantu mbachikorera bikurya no mwebura hata abantu mbateka ko baba dangerous so South Africa egebuzubu abantu ebaryo mbabinga abantu bamahanga gandi government yenyeni ya Jacob Zuma ya Cyril Ramaphosa niyo yakuriye tingere so na wareba ebuzubu ekwano bo muhanga because
ebizubu nibatatana kizobiri ebizubu nibutandika kare Ijana. bukora hati yemwe abantu ahubwo batakureba hari bono babireba byamara kura konko muntu ureba hari akekwa na sensinga akebuza at for instance nko mu Uganda tugiye tufune kizubu baryo mbajya ngo Uganda omunsi yona nihangiri ya kamera omwe population y'abana bato omukuzara munonga and population y'abiri mpango nico bugiga mwaba mu plan ingiri now ukabuza parliament ya Uganda omyaka shatero kwija mu ine plan ki Uganda kuya kugira miliyoni 500 z'abantu abantu bamenda kurya bamenda kunywa bamenda futura government yaje mugabe mwagize plan y'amataka ganyu baryo bagibomba gagura ati government mwatangiye kuombeka hata government eshaheje nkabomba yona hakaba ari amajwi ya government oba busingo room ebe inamaju nkemitware 5 gukura z'abandi mitoro ge 5 kugira ngo bari kuba tsera kwenda kurinda abantu banyu hata mbere mbapanyisa ahasente ziko ziki eziringanire kandi abeko butare bonkane babwiha tubino bireba kashata ubutare kandi uze tubwine bari yamba kwaje mbabwerira hata je ushanga katare nka central market urode biri kusera kwenda kwingana aheje government yakubire ene plan yayo ene plan yo misho ekabene yebuza eji population neza kuzahi koka mamba taji plan injiri abantu one day mbaza kuhamba government zona mbazumaro because hino gora beno shohora because nkani ngambara abantu tokubasa gigaro mchango oruwenga abantu wani byo kabyana birukubi ukajyango uriki uza kwa no shohora numugate mwana na gukwaka South Africa byatandikire baje imanyiye mwe ebyo South Africa twatagamba imomberebera barisire nanka rake dube bakwenda kumwiba himoto kashiro gambecho akaruka we batwano obwa no kumusigaza ugu marima we enkora ndayereka ngo bagiga batunyunyusire ibyakwiye bitu akaba ari arare ajati kubatari abantu ababibere kumutaro muti atumwana mutabura umuntu wazo mu supermarket ayo mecho kuri abantu bana batahira supermarket baramuto treason and no ndekora ka hwiri kakabona kare kandi kiyabashigamba umuntu wazo mu supermarket akati ya ntebe akati ya mwana nko mufarasi umuntu wena kachara omuside y'ikiyungu aza kuyamanya manunje kokize azakembwa tukwerekashe eshaje kora research yebuza abantu batahira supermarket zgo muri mbarra bakachara owentebe baka mbachara imigati kimasa ngo abantu binji binejara icyo gishwireka so numuteka koraki numuteka kurwanasa ebizibebe kandi kumurwanasa tumukurwanasa hizoba because kuma muri murwanasa mukwate mbundu mukwataki hatobwo numba numurwanasa mwe numba neberinga pain kira eshahejo kokana kutarumbazi because omuntu ningo kwa no shasha bakajango kujya ndasa shasha katume pain kira atana huruka nchake tufite ngai omurwaro koko muntu kwanda solution eshiri noteka kugira solution yanchakari nerondo shahezi Purirongo NTV yariyo negarukane igugwa nakirebire nkati noshanga utinka girebireho hari ananka TV nanye no kigamba ho kibine kitambura nakintu kirungi cyabaho kate kigwa nikirungi ninga akuchwari nyoni yo mbantu bake ababiri batakwagira ngo bakinge because nyoma garaganje ni nkundo obugayi bw'abantu nyo ncho kureba abo Darius no wakuzasha medio kanjuma tinga koma ikani nkigambara ikije cyo muntu yakora no wakujuma kikushaki ni kinyamba kumanya ebizu byanye ebinyine emukuteka tekera kandi kabasoro vinga nikirunje munongo muyihanga abantu kwibikiza bakagamba nikikuyamba munonga kumanya iki barumu kandi kubaparaningira kusinga kugira ngo kinge munwa yabo bahonami abantu abizo barimuka barakora kabi hatimo badiyo musaga omuntu kugira ngo mukinge munwa ninga honame nje kusiye kuba dangerous nje kurebera abashomere psychology arubushoma kaba nastezo munyabwenge umwe mbamweta mutuma godoni akadya tadiwe atkora bawo ino muntu kareba yatanike cenaga yata kujuma aina mashomera kajya tatu mushoma ko mangwa bana baba tabakemera kwa strike akanya tati ukoza kumangwa bana strike yaji yakona okora bata kujuma master gumsuru wariyembwa no atokoma ngwabo byahwa atbaba defeated hata mtu kwa defeated wena atanga futongana kugamba kubi njukora korra no gamba muto katanga kugamba kubi automatically nabaye ba defeated hati kokweza abantu obugabe bagamba hata manye kikozeki amayechuro ashiba bigura tibaragamba kandi kituyigura kituyigura misho kubara bigure mana bazagamba so kugira ngo media zagamba imunkihanga mwazi kinga icyo kubanza
hine ibintu byakozwe munsi ibitaraga kakurogo no murundi wakireba because turyo omu globalization turyo munsi y'imukireye wakireba kandi shaheje no boxinga is made house zone ensi touch stopping information wakireba information tekire because shaheje no basana kuyepanga wakireba ojo tatunisha tije na medio mu Uganda ni gambe bishikiri mbende gambe tagwena kurura oriya owabananda buhururwe nyo shaheje naba ninga retse ninga bobwa ninga kano beze ninga ukaganza ni masaje na koragana n'amahanga ago borderingana na Uganda hatu kwateka TV yanje giteke kanya erukwereke byaki bya Uganda because na Morgan Shangarai akachukaraho Robert Mugabe bwe marwanagana akacinga za TV zogwe ezabe nduzugamba ar Morgan Shangarai Morgan Shangarai yakoze ya South Africa iyatanke TV kwiyatanke TV station hati abazimbabwe batanka kureba byoha ebya Morgan Shangarai ejo kumanza ngo harebe ndo munsomo ebyo takeshara Morgan Shangarai iwe yara akafa togushika so ejo chwereka ki ngo aho munsomo hari ebyo takizebara so nyo okucinga kwa NTV ngabanta kwagera yo ni nyara abantu babigure bona bagambe yo NTV kuyabe yagamba amakora gagwiri ninga agashikiri hatereka baba challenge ngo mukoti nakwetegereza bajengu mwagambe ebintu bitakoze iki bitarahamudino ninga shikihanga mugambe nabo mwetegerezane nabo kandi wadzingwareho government na state ko kandi twenda tujire buzuba bwine ikije buzuba bwine aho nje matari ngoga okugira ngo umuntu atagamba eco ni ndangu gutsikere actually nje bakiga against human rights kandi nitegateka ngo president Museveni no mombe beza batwire no bwira buringwa abantu bagamba ama radio nkampa abantu bagamba mushku bagambere hi arjiro mangana go buruza ngwe dini kweturane cyena stane mwene stane rawiro bashoro bacene bashongoriyo bacene banyabiya stane akiriya so sinde bujuriza okugira ngo baza barge baza TV baza ama radio bagamba yo gumiza mune cyawe so ware munonga yabe garchere yabe garchere n'ikirundi mukamasi ware munonga Darius kugumanosha Messi hanga kandi okwe abamwene basima abandi nibatebi muri giti baje mwe bare munonga nkurebe ine Darius kandi mbene mutesaje Darius uri kuhendera no gambera ho cy'abantu atunomanya kugambera abantu ogambera nyoni cyagamba abantu hadi utaraza kamera ninga radio kugambera abantu kushemeza nanga yijo kugambe cyo hinora cyange hinora chikundi nangu nebitugambe shaheje hine abatakabireba ngebishire ninga ngebwire kongo muntu gambe cyo webije bamujwa nchakare njoro kureba abamanturuza tokashomaho tokagamba abantu abacunguyeso utamugambire aba basiza kongo bwirobwe obabemba bukora insika bane bacena bakireba mwe n'abantu bakora ki mwe n'abakwachi manyabiha baba koma bakora njokora amanturuza obiye na Rwanda bugabe bwabira guje muri Amerika haro numuri guje mugenzi we wenyura kamutera ibari amutata gayebi abantu bazafite maraho njoro kureba no muntu yana bayamba kwesharinga ka benyi nabora abo mu Rwanda rabenyini nubakomba kurwanisa iwe utasa business utasa manyabiha koga benyini nubor ku Rwanda konka korba wamazire kusingura ka president bw'abana agwana rutaro je n'abana bya abemba mwanga benyini nabiye na Rwanda agirire cyo mu kishaka no Mandela yabe na Rwanda rabira guje benyini omu South Africa ngo bacungurwe nubo abajungu babire bakoze sa kudivertinga Mandela ngo Mandela munabiha nakorga n'abajungu njyaho ko bereye babiha byona ko kamego byara ko yabacungire kandi bazo ki baza gashako so korwa no gamberensi ibyo nyuma bergo yo gambera abantu cyenda cyuruco hino yakwanga izoberi ko nganchaka kaja twoka kandi ati n'ababene bajangu bw'Darius yagamba ari honare baramungwe bakora ngumanyaki mwe hati na minister gire wenyine kuri isi ya bestop ngatanganiwamwe taba babiri taba bashatu hatu one day abantu bana abayimajuma ngunagambe ki hatu one day barija mbajoro because nyo kanta gamba baramu nguno umwana batarwana senguzi o magaraganye turi kigambera eke dasisinga muzihanga nensi yona nenguzi tujanja cyo ko kato atukirwanasa deka tukirwanasa muri ngo burugwe deka tukirwanasa bwa rwango ninga bwaki kakajwanasa kandi tukwese nguzi deke nguzi ebinguzi tujirwanase itajara karasi
itagira mukama wayo hatagira bakwatwa n'abatwakwatwa deka orarye nguzi tumere ngastani ahari kurgahona kandi wano oraje rwanse ahari kurgahona tumere ngamarika so ekintu sitarebo wachereta kureka terebe cyo ikibareta cyubunire sita bari munonga Darius twatujyawa musomwe nibwo jinho twakorera kandi twakoraho n'abanywantu bitu Bright AB yatwashira kamera kandi umweshongozo rurangano tuineho Faizo producer kandi twakoraho no munywantu witu Joel munywantu wanje Joel ishi Joel go mugita ki abo cyo mugita no manya omukago harobo ko taramba go tabat parasite kandi simbuhati ati kumanya gataho mgogo na Joel no manya Joel nyuti nkumanka tukanywana tutakagenda gwampara no bati ntukunda film twe batamu ko gutensho no manya Yesu Kristo kabuza beje ati bitu mukankura tabwe mugati yanyira vinyo mwarire ninga mukankura tabwe ahabwe bigambo byanje biruje bweno umuri babiri hino ne munywano we ahabwe mugati ninga bacenga gataho ya Joel bicara amanyo mwangu ni munywano wanje Joel na sako hiri kubagita kastani wari munywano wenje mayisa ngo kutugita twena byaba birungi ahabwo bwihanga na family zanyu I have no problem. Okay, thank you very much. Until next time, Kore Media, kanto antukishwa aba ina muri estate Kore and beyond. Ababo naba promotions na nebi na events kana na marketing.